Tunawashukuru tena ndugu zetu ambayo mmeshafanya subscribe. Mbele ya yote asante sana. Tunakushukuru na wewe ambaye unatuona sahihi. Wao ambao hujafanya subscribe, tunakuomba mbele ya yote fanya subscribe ili tuweze kuwa wote siku zote, au sio? Sasa kwa muda kama na huu siku ya leo nimetamani tuzungumzie kijana mmoja, kijana mdogo mwenye hela zake, mwenye pesa zake, lakini ni kijana ambayo tunaweza kumtumia ili kujifunza, yani akawe funzo kwetu kama wa vijana, tujifunze vitu vingi kupitia huyo bwana. Chief Godlove ni mtu wa Tanzania. Huyu Chief Godlove mimi nimependa akaunti yake ni kubwa, si kwamba mimi namsupport yani kumweka ili watu ajulikane, hapana, tayari ameshajulikana, anajulikana sana, lakini ningetamani tumfollow sana ili tuweze kujifunza sana zaidi sisi wa vijana. Huo bwana anakwambia kwamba tangu mwanzo alikuwa na ndoto kwamba atapata pesa, itakuwa siku moja ataishi vizuri, atapata hela na atakuwa na ndoto za kusaidia watu fulani, alikuwa nazo tangu, na aliota kwamba ipo siku atasaidia watu. Lakini siku ya leo anaweza kuwa ameishaweza kusaidia watu ama ameshafikia ndoto zake, na anatumia hiyo ndoto zake kwa kusaidia watu, na ndio maana anasaidia sisi vijana pia kwa kutufunza mashauri fulani tofauti. Yani nimempenda sana huyu bwana, lakini mimi naweza kuwa nimependa tu hiyo tabia zake ama picha yake ambayo anaonesha watu, lakini sipendi moyo wake kwa sababu siujui. Moyo wake ni wa Mungu, Mungu ndiye anamjua, anampenda zaidi yangu, sio? Huyu bwana mimi nimependa nijiulize tu swali moja. Hii hela alitoa wapi? Mbona ana hela nyingi? Zaidi ya mafunzo anazo, asante kwa kutufunza. Lakini sasa hela mbona ni nyingi sasa, na hela yake nyingi inatufunza nini? Wewe ukiona hela zake nyingi huyu bwana zinakufunza nini? Lakini na nampenda kwa sababu hajisifu sana kwa hela zake kama wengine. Unaona wengine yani wakiwa na hela unawakutana hawajui na kusaidia watu ni kitu gani. Lakini unaweza kujiuliza huyu bwana hela yake alitoa wapi? Neno la Mungu linasema kwamba mimi nitawafanya kuwa matajiri, mtajulikana dunia mzima, kwani mimi ni Mungu na nitawafanya kuwa wakuu. Kwamba Mungu anaweza, si ndio? Ndio. Lakini sasa pia mbona tunaona siku hizi kwamba na shetani pia anaweza? Sio siku hizi, shetani anaweza tangu mwanzo alikuwa anaweza. Sasa tunafanya, mbona wengine tunasubiri sana, tumeomba Mungu atupate, wengine sasa wameshindwa wameshindwa kujipata, pia wametoka katika imani za Mungu, hawaamini pia shetani. Mungu alituumba na iko na lengo fulani kifupi, so kila mtu iko na namna yake ya ndani, umeona? Sasa ni kujifunza zaidi juu ya hiyo mambo. Ndio nimetamani sasa nikuulize wewe, unajua Mungu ana uwezo, si ndio? Sasa na shetani pia ana uwezo Sasa tufanye nani ambaye atatupatia? Ni kuchagua. Sasa ikiwa kuchagua, unachagua kutumikia sheria. Tumesikia mwenyewe amesema. Unadhani kwamba hakuna wengi ambao walitamani wasaidiwe na shetani lakini wameshindwa, na wengi walitamani wasaidiwe na Mungu lakini wameshindwa? Hauwaoni hapa duniani? Sasa ni kwa nini? Ni kwa sababu pengine muda haijafika, lakini sio kila mtu ambaye iko hai ndio ambaye anaweza kuona mafanikio katika maisha yake duniani. Kuna na wale ambao watafanikiwa. Kuna wale ambao wanazaliwa na wanafariki hapo. Hapo nakubali. Ndio hiyo, ndio maana ya sio kila kiumbe ambacho kiko sahihi duniani ambacho kinafaa kuona maarufu ya dunia. Kuna wanaostahili na kuna ambao hawastahili kuona hiyo mambo ama kuishi maisha fulani hivi ya kifahari katika maisha. Nao ni upako, ni hatua ya maisha.
Ni eneo fulani hivi unaingia unafanikiwa, ama unaomba sana Mungu anakusikiza hatua ya kufikia namna ya kuweza kufanya maisha yako iweze kuwa rahisi. Lakini maisha ni zawadi, unaona maisha ni zawadi, na maisha kifupi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha mazuri ama mabaya, kama kuko wenye ni wa Freemasonia, maana ni maisha tu wamepitia, lakini hakuzaliwa kuwa Freemasonia, alizaliwa kuwa mtu wa kawaida, lakini nafikia hatua anakuwa Freemasonia. So tupiganie sana nafsi zetu Sasa tutazipigania aje wakati mimi nilikuwa sitamani kuwa Freemasonia, lakini najikuta tena nilikuwa. Kupigania nafsi ni kuwa hautaki kuwa Freemasonia, hapo unapigania nafsi yako tayari. Lakini ukiwa na moyo wa kujua kama siku moja naweza penda kuwa maarufu. Kuwa maarufu ni kitu tofauti na jinsi unafikisikia. Good Love Gisha alivyokuwa wakati alikuwa kijana, mwenyewe umeona alikuwa kijana kawaida kama jinsi tulivyo sasa hivi. Lakini sasa hizi ni mtu maarufu, amefikia hatua hiyo kwa namna alizopitia. Sisi hatujui kweli, lakini alikuwa mtu wa kawaida, sasa ni mtu wa kawaida, lakini ni tajiri mkubwa kuzidia jinsi unavyosikia, na hana kazi yoyote. Sasa wengine tunafanya makazi, lakini hamwezi kufikia hiyo, lakini hatuwezi fika hiyo ni level ya juu, level ya hewa fulani hivi ni upako. Tunasikia amekuonesha ndoto tofauti za kuonesha mtu kama unaweza siku moja unaweza kuwa mtu fulani. Sasa hizi ndoto maana yake ndoto ambazo wao wameoneshwa na watu wengine, unasikia, sababu alikuwa hajua wakati alikuwa kijana, lakini walionyeshwa na amefundishwa na watu wengine kuwa ndoto ziko hivi zinapangiwa. Ndoto zinakuja kwa mtu na ziko na sababu fulani, sababu maisha mtu kwenye ndoto hiyo ndio mtu mzima. Unaona, wakati unalota ndoto kule ile image yako kule mndoto njoo wewe, unasikia donge, ndoto ni sehemu ya maisha ya mtu. Ndio maana ndoto kubwa, ndoto za kweli na ndoto ambazo ni ndoto za kawaida, lakini ndoto za kupaa juu, ndoto za maisha ya kifahari ya kesho ya mtu ni ndoto tofauti sana. Na naamini na huko tena Chief Good Love namsupport sana, na nitazidi sana kabisa kumfollow, sababu anashauri zaidi sana vijana ambao bado hawajapanga maisha. Chief Good Love iko pia kwa YouTube, account yake ni moja Chief Good Love. Kwa TikTok account yake ni moja Chief Good Love. Anaweza kupatia mafunzo mengi kupitia video ambazo anazifanya, unaweza kujifunza mengi zaidi. Lakini sasa na Biblia inasema kwamba siku itafika, ama na iko kawaida, siku ziko kwamba watu watakuwa na pesa kama na hizo, wakuwe na magari mazuri, manyumba mazuri, ili kutukokota sisi Lakini mimi siamini kwamba shetani anaweza kupatia vitu ambavyo havikukuwa vyako, kwa sababu Biblia inasema kwamba shetani alikuja kutuiba na kutudanganya. Sasa anatuiba vyetu, anatudanganya kwamba ni vyake, kisha anavitupatia baadaye kwa condition fulani ama kwa masharti fulani. Mimi sikubali kwamba shetani anaweza kupatia utajiri. Kaka yangu unaonisikia, tumika kazi na imani kwamba kazi yako inaweza ikabadilika ikaingia kwa level fulani. Kuwa na imani kwamba ombi lako linaweza likajibika na Mungu. Zidi kuomba Mungu, yeye ipo, atakujibu. Unasikia, atakujibu. Kama ulipata na ndoto kama na hizi, jua kwamba unastahili kuziombea Mungu azitimize, aziweke katika maisha yako, kwa sababu na neno lake linasema kama mvua unavyonyesha kutoka juu mbinguni kumwagika hapa duniani, hivyo hivyo na neno lake aliyoahidi halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake, litatenda yote aliyoahidi yatatimia, au sio? Sasa kama alikuahidi kwa ndoto kwamba utatembeza magari mazuri, we tumika kazi yako, labda ndio ukiwa shuleni soma zaidi, si ndio? Ukiwa wewe sasa ni mtu ambao ulikuwa unadhani kwamba shetani atakupatia, ndio atakupatia, lakini atakupatia vyako ambavyo ulikuwa navyo,
Na ndio maana wengine ambao wanataka shetani hawampati, kwa sababu vile vitu hawana, si ndio? Kama vile Brother ametoka kuongea, wamoja wanazaliwa ni wadogo, hawakukuwa na Mungu akuwapatia maisha. Sasa kama hakuwapatia maisha, watapata vitu gani kama hawana maisha, si ndio? We Mungu amekupatia maisha, ungali mzima leo na kesho. Na wengine sasa aliwapatia maisha, lakini kawanyima mikono, kawanyima miguu, unaona, kawanyima macho, hawaoni, unaona. Wengine ni hawasemi, wengine ni viziwi, hawasikii, unaona brother. Sasa wewe Mungu amekufanya original, yani gari na injini lake, miguu yake fresh, unaona. Sasa ni vipi vipi, unaona? Wewe tushukuru Mungu, wewe tubaki ukishukuru Mungu, omba sana. Unapoota omba sana, ombea ndoto zako. Yani tena na wengine tulishafungwa na bahati za wazazi wetu wa zamani, walikuwa na bahati ambazo walikuwa naomba kwa miungu zao. Sasa na sisi wengine kwa hii generation zetu tuna miungu zetu ama Mungu wetu, si ndio? Sasa wewe omba Mungu wako sana, kwa sababu kila mtu ana Mungu wake, si hivi? Mungu wangu labda sio wako, Mungu wake sio wangu, si ni vile? Lakini sasa wetu Mungu wako ndio imani zako. Omba sana kwa imani zako, utakuja kuridhika, au sio? Lakini siwezi kuambia kwamba wewe kijana ukate tamaa, siwezi kuambia uende uibe, siwezi kuambia upate mafikiri mabaya. Ukienda angalia huyu wanamuita nani? Good love. Maisha yake hakuridhika kwa kuiba, unaona. Walioiba wengi sasa hizi wamefungwa, hawana wakati tena wa kuenjoy life, unaona. Wengine wanajificha, wanabaki wanafunga maski, wanaweka maski wakifunga sura zao, lakini yeye iko original, anawaambia ukweli, kwa sababu maisha yake aliridhika kwa njia zake na Mungu wake, au sio? Sasa na wewe utakuja kuridhika kwa Mungu wako na njia zako. Baki tu na imani, kijana mwenzangu. Zidi kupambana, zidi kumwomba, zidi kutumika kazi, kwa sababu Mungu alisema wewe nimekuumba kama mume, utakula kwa jasho, si ndio? Sasa wewe kwamba ukiuna katika jasho, wewe tu vua kofia, chapa jasho lako, futa jasho lako vizuri. Hapo chini ambapo limedondoka, shika udongo, mwambie Mungu, mwenyewe kaomba udongo, kaniumba mimi, na kasema kwamba sasa mimi nimeumbika kwa udongo, naanza katika na jasho limeanguka udongoni kama vile ulisema. Sasa jasho langu hili nilikuwa naomba uzidi sasa ulibariki, yani lisikatike bure, kwa sababu kuna wale ambao wanafanya kazi hawalipwi. Kuna wavijana wameamua kuwa waraia wa Sudan, waende wapigane kwa nchi fulani, kupana maisha yao, lakini wengi wanafanya hivyo kwa riziki za wengine fulani, unaona. Tutakuja kuongea zaidi mimi natamani kwa video ambayo itafuata tutakuja kuzungumzia kuhusu vijana ambao wanajitahidi kufanya makazi tofauti kwa sababu ya kutafuta sana riziki za maisha, yani pesa, lakini kwamba tutakuja kuzungumzia zaidi, si ndio? Tuko wote pamoja.